Ibihe byiza kuri mwese abakomeje gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho. Ibintu byahindutse, ibintu byakomeye mwabantu mwe. Nyuma y'uko Red Tabara bivuga ko hari abantu yishe kandi b'abasirikare b'u Burundi ikabicira ku butaka bw'u Burundi. Ese aba bantu bapfuye rupfu ki? Ni amakuru ari kuvugwa muri aka kanya tugiye kubaramburira mu buryo burambuye. Burya iyo abantu batangiye gupfa ibintu biba bitakiri bya bindi bisanzwe, ahubwo biba byamaze kuba imikino yajya ku ruhande. Si ibyo gusa kandi dufite n'andi makuru avuga ko leta ya Kongo hari imfungwa za M23 yemeye kuba yatanga, ubu tuvugana yazirekuye, ariko Croix Rouge niyo igiye kuzizana i Goma. Ndaje mbikubwire mu buryo burambuye. Si ibyo gusa kandi ntujye kuri utumvise andi makuru ababaje muri teritwari ya Walikale. Za Wazalendo zasahuye abaturage. Ese byabereye hehe? Aho byabereye indani niho ngiye kuba nakubwira mu buryo burambuye muri iki kiganiro. Niba ukunda ibiganiro n'amakuru tukugezaho, ibuka gukanda like kuri iki kiganiro, ntaba ari wowe usigara utakanze like, kubera ko biradufasha, bituma ikiganiro cyacu kigera kuri benshi, ikindi nawe ukakireba kidategwa. Ikindi reba gato munsi y'ikiganiro nusanga utarakoze subscribe cyangwa se sabone, ukandeho uhita ufungura n'akazogera ako kanya, kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu biba bijyanye n'amakuru agezweho muri aka kanya. Munyemerere ikiganiro cyacu cyangwa se aya makuru tuyahere mu gihugu cy'u Burundi. Tuyahere mu gihugu cy'u Burundi, aho hari abantu bapfuye bikavuga ko babishwe na Red Tabara kandi b'abasirikare b'Abarundi, kandi bikabera ku butaka bw'u Burundi. Ese ibi bintu biteye bite? Ni amakuru akomeye cyane dushingiye ku makuru yabaye mu minsi yashize, avuga ko Pamela wa wundi wigaragaje ari muri Red Tabara kandi akagaragara avuga ko aje kurwanya ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Ibyo ngibyo byatumye igikuba gicika, ngira ngo twanabikomojeho mu kiganiro cyashize. Hari kuba imikwabo myinshi muri iki gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko ku kibuga cy'indege bapanuye. Ubu ngubu tuvugana abasirikare nibo buzuye ku kibuga cy'indege, aho hari ubwoba bw'uko Red Tabara yahera ku kibuga cy'indege ifata. Ikindi, mu mujyi hose wa Bujumbura hari kugenda hakorwa iperereza, hanakusanwa hafatwa abantu bikekwa ko baba bavugana cyangwa bakorana na Red Tabara. Mu kiganiro cyabanje nakubwiye ko hari abantu 19 bamaze gutabwa muri yombi, ariko muri iyi nkuru ngarutse nkubwira ko hari abantu barokotse cyangwa se batorotse ingabo z'u Burundi bikarangira zinapfuye. Ese bigenze bite? Amakuru y'ingenzi agaragaza ko abasirikare b'u Burundi bari gukora iperereza kureba ababa bakorana n'imitwe ya Red Tabara, ngo bagiye basatira imodoka yari iparitse ku ruhande, harimo abagabo batatu. Ubwo babiri bari bicayemo imbere, undi ahagaze hanze. Babona amaze akanya kanini cyane ari no kuvugira kuri telefone, hanyuma baza babaza ibyangombwa ndetse kandi babaka za telefone zabo kugira ngo bacekinge barebe niba batari kuvugana n'abantu bikekwa ko baba bakorana na Red Tabara. Abagabo rero nta kindi bahise bakora, bahise bamukururira bamubwira ati injira mu modoka, bahita bayikandagira barirukanka cyane. Hanyuma ya modoka ya Red Tabara, y'abasirikare b'u Burundi yarije gucekinga ibyo byangombwa mu rwego rwo gukora umukwabo mu iperereza ryo kureba niba nta ba Red Tabara babivanzemo. Iyo modoka urumva yakerejwe no kuba abasirikare bari bururutse bongera basubiramo, mu gihe yindi ya gisivile iri kurenga. Aba basivile niba ari abasivile simbizi cyangwa se ari Red Tabara bya nyabyo, ibyo yenda sinabyemeza. Bo bari bafite ubwoba ko nabo bagiye gufungwa, nk'uko twabigarutseho mu kiganiro tuvuga ko hari abantu batawe muri yombi bageze kuri 19 bashinjwa gukekwaho gukorana na Red Tabara. Sindi shuwa neza niba koko bya nyabyo wa muntu wari uri hanze y'imodoka yari ari kuvugana n'aba Red Tabara, ibyo sinabyemeza. Ariko ikiriho nuko yahise akizwa no kwinjira mu modoka, hanyuma bagenzi be baratwara imodoka iragenda. Ariko noneho ingabo z'u Burundi zakerejwe no kuba abasirikare bari basohotse bari kuvugana, cyangwa se bamwe bari guhabura wa muntu bari kongera kurira imodoka, hanyuma ubwo bamwe barengaga abandi bahinguka. Byaje kurangira rero akamodoka cyangwa se imodoka y'igisirikare cy'u Burundi yo mu bwoko bwa convoy, ikaba ikoze mu bwoko bwa Land Cruiser, irenze umuhanda, hanyuma iza no kuba yagwira abaturage bageze kuri babiri. Ndetse kandi biranavuga ko mu basirikare bari bayirimo nabo harimo ababashije gupfa, bo batatangajwe imibare. Ibi bikavugwa ko cyaba ari igitero cya Red Tabara. Niba Red Tabara ishobora kuba
ngo niyo yahunze yanze kuko bayicekinga. Niko nyine abayobozi mu gisirikare cy'u Burundi bari kuvuga ko izi mfu z'aba bantu zitewe ngo na Red Tabara, ngo ni n'igitero gifatika kandi kigaragara. Niba imodoka yanze ngo ko bayicekinga, abantu barimo banze ko bacekingwa nga telefone zabo bakareba niba batari kuvugana na Red Tabara, hanyuma bagahitamo kwirukanka. Uko kwiruka kugateza impanuka yarahitanye abasivile babiri b'inzirakarengane. Ngo iki ngiki rwose ngo ni ubushotoranyi kuri Red Tabara ku ngabo z'u Burundi. Nkibaza niba Red Tabara koko ishotoye u Burundi bwagurukije ingabo bukajya kurasa Red Tabara aho iri muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko ibyivugira. Birashoboka ko wenda ari proje bazipangira mu kindi gihe, ariko ntabwo nakabaye mbona Red Tabara bayishakira mu baturage bari ku butaka bw'u Burundi, bakabaye bayisanga mu misozi irimo ya Kivu y'Amajyepfo nk'uko nayo ibyivugira kiri mu mashyamba ya Kivu y'Amajyepfo. Ubwo rero izi mfu z'aba bantu, abasirikare bo ntabwo twamenye ngo ni bangahe kubera ko harimo n'abakomeretse, kandi ntabwo twari tuzi iyo modoka ya gisirikare yari irimo abasirikare bangahe. Ariko ikiriho nuko abasivili babiri nk'uko amakuru tuyahabwa n'abaturage bo bamaze kuba bakitaba Imana, kandi bo nta cyaha bafite muri iyi dosiye. Birumvikana mu buryo bumwe cyangwa ubundi nicyo Uburundi bwise ko Red Tabara ishotoye cyangwa se itangije ubushotoranyi. Ikindi aba bantu bo bandi bari kwiciriza amagara yabo kugira ngo badafungwa cyangwa se bakaba bazanicwa nk'uko bishobora kuba n'ubundi mu gihugu cy'u Burundi. Ntawamenya ibintu biba bikomeye. Nawe ari wowe ushobora guhitamo kwirukanka mbere yuko bareba muri telefone yawe. Bashobora no kukwiyenzaho bakabona uwo mwavuganye uwo ari we wese bagatavuga ati tumufashe yavuganye na Red Tabara. Ntawamenya, hanyuma ugasanga ugiye mu byago bikomeye cyane cyangwa se ugiye mu mazi abira. Ngiyo rero inkuru ivuga ko mu Burundi rwose Red Tabara yongeye gukora ku mitima ya benshi cyangwa se kuvugwaho cyane, kugarukaho cyane. Ni iki gikorwa n'ubundi cy'impanuka y'igisirikare. Ubusanzwe sinkunze kumva impanuka z'imodoka za gisirikare, ariko iyi ngiyi rwose nanjye irantunguye kumva ko imodoka ya gisirikare yari iri kwirukanka ku modoka ya gisivile, hanyuma ya gisirikare akaba ariyo ikora impanuka. Sinzi ngo umushoferi yari yanyweye ibiki cyangwa se sinzi icyari cyabiteye, ariko wasanga nyine ari impanuka bisanzwe, ikaba yarenze umuhanda inavuga ngo bari abantu bataducika, wasanga ari abanzi ntawamenya. Yego, ndagira ngo wenda naza kubitindaho cyane. Icyo nzi cyo birasobanutse, ko Red Tabara yakomeje kuzamura umwuka mubi mu gihugu cy'u Burundi, umwuka w'ubwoba, umwuka wo gukomeza gukora imikwabo no gucekinga no gupanika ibintu bikomeye cyane muri kino gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko mu mujyi wa Bujumbura. Ariko kandi bikaba ibikabyo cyangwa se bikaba akarusho ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye giherereye muri uyu mujyi wa Bujumbura. Si ibyo gusa kandi hari n'andi makuru avuga ko leta ya Congo RDC yemeye gutanga abafungwa cyangwa se imfungwa za politike zasabwe ziri ku rutonde rw'abafungwa 700 basabwe na Alliance Fleuve Congo mu biganiro byo mu Busuwisi. Leta ya Congo yemeye gutangamo 15. Niba abandi barabishe, niba abandi babagumanye, ngo yahisemo gutanga batarakatiwe burundu. Urumva akantu yashyizemo kugira ngo idakomeza kubazwa abandi basigaye. Birumvikana ko abasigaye nabo benshi cyane, ariko aba 15 yemeye gutanga b'imfungwa za politike. Bivugwa ko leta ya Congo yabagejeje ibeni, aho icyitwa Croix Rouge igomba kuba ari ibazana ku butaka bugenzurwa na Alliance Fleuve Congo. Biteganyijwe ko mu masaha akurikiyeho cyangwa se mu minsi ikurikiyeho dushobora kumva inkuru ivuga ko Croix Rouge aba bantu 15 yamaze kuba yabazana nk'Igoma cyangwa se Bukavu mu bice n'ubundi bigenzurwa na Alliance Fleuve Congo, nyuma yuko leta ya Congo yavuze ko yabarekuriye mu maboko ya Croix Rouge iherereye ahitwa Ibeni. Ngayo rero amakuru meza kubakunda cyangwa se kubanga akarengane cyane cyane. Urumva abantu b'intare za Sarambwe bafashwe nabo bashinjwa ko bafite imiryango muri M23 ngo baravugana ngo nabagambanyi, bajyanwa muri gereza zitandukanye. Hari gereza ya Ndoro, hari gereza ya Makara. Izi gereza zibitse benshi nk'uko bivugwa, kimwe nuko hari nibivuga ko bashobora kuba baranapfuye. Ubwo rero ni amakuru dukomeza kugenda dukurikira kandi twayakugerezaho ku gihe. Ani makuru twababwiye mu ntangiriro ni amakuru avuga ko muri territoire ya Walikale ahangaha rwose hakozwe ubusahuzi bukomeye cyane, bwakozwe na Wazalendo basahura abaturage. Ni amakuru akomeye cyane ari kuvugwa, ndetse kandi biravuga ko ari muri territoire ya Walikale, umujyi wa Buleusa, muri groupement ya Kisimba ndetse na groupement ya Ikobo.
ahangaha rwose ngo niho habereye ubusahuzi mu ijoro ryakeye. Biravuga ko Wazalendo bateye cyangwa se binjiye bitwaje intwaro bagatangira barasa mu kirere bagahura abaturage, hanyuma bakinjira mu mazu bagasahura amaduka, bagasahura amatungo ndetse kandi bagasahura n'ibikoresho byo mu nzu z'abaturage muri bino bice cyangwa se muri izi groupement ebyiri. Hari groupement ya Ikobo ndetse na groupement ya Kisimba berereye mu mujyi wa Breusa muri territoire ya Walikale. Ni ibice n'ubundi bisanzwe bigenzurwa na FRDC, ariko ntibibujije ko FRDC igirangara cyangwa se wasanga inagambana za Wazalendo zikajya n'ubundi gusahura abaturage nk'uko zari zimenyereye mu myaka ya kera, ubwo zari ziri mu mitwe igiye itandukanye y'inyeshyamba kandi zari zitunzwe no gusahura abaturage. No kuvuga ngo mu bice bikigenzurwa na leta ya Kongo, inyeshyamba zahoze zisahura ingegeramba ariko mbyita, zirakica kandi zikambura iby'abaturage b'inzirakarengane badafite ibyaha muri izi ntambara, hanyuma zikabeshwaho kandi zigashishikazwa no kujya kubambura ibyo bafite n'ibyo bagezweho. Ibi bikagomba gutsikamira abaturage ndetse kandi nabyo bituma benshi mu baturage bahunga, kuko burya iyo wanze gutanga ibyo bagusaba uhita wicwa. Hari n'igihe wicwa wabana bitanze, byose birashoboka kubera ko izi Wazalendo niba ari itabi ziba zanyweye, niba ari inzoga z'ibyuma zimwe zaciwe mu Rwanda simbizi, ahubwo zo ziza zidafitiye impuhwe umuturage, dore ko mu ntego zazo uba usanga ari ukwigwizaho imitungo zitakobokeye mba ariko mbyita, zasahuye abaturage, kuko ntabwo zirwanira amahoro nk'uko dukunda kubibona mu busesenguzi bwinshi dukunda kugarukaho, ahubwo zirwanira kwigwizaho imitungo no gusahura, nyine kwiba, ubujura mba ariko mbyita, n'ubugome n'urugomo. Ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo intare za Sarambwe zaje kurwanya zanahagurukiye, kandi ubona ko biri kugenda bigerwaho mu bice bimwe na bimwe, nubwo hari ibice bindi bigisigaye. Hari icyizere cy'uko ibyo bice bindi nabyo bizabohorwa. Munyemerere minira ahangaha, ibyacu nibitinda duze guhurira mu kindi kiganiro. Niba wakanze like, warakoze subscribe, ibyo biroroshye cyane. Njyewe nitwa Baraka, reka nkwifurize kugira amahoro y'Imana.